Кылкалем ustalarının Müslim'de başlanıp gitken etnoplanер simpoziuma finish sızığına yakınlaşa. 2 atna davamında ilibizning turli tübeklerinden kelgen көрнекле ressamlar Müslim'imizde yaşap ijat ettiler. Kaybirleri şitten turip katnaştı. Bizning hünarimiz sihri hünar, şirkinişin sihri bizinde başandır yaşayan kişiler dünyada kindirdi, onları koytarabız kalıqqa, zor özümüzün şahslarımızı, tarihini biz yamadan münaküz alıyız. Şuna göre bu hüner ayrım hüner. Etnoplanерna aşı tantanası Müslim balalar sanat mektebinde ötті. 2 atna davamında olar jirligimizde uyuşturulgan beyram şaralarında katnaştı, Müslimliler bilen aralaştı. Ressamlar, okuşular hem muallimler için master-klasslarda ötkerdi. И школа вот эта вот, я вам скажу, она очень отличается. Мы в казанских школах бываем, отличается очень хорошим качеством. Потом посмотрел я выставку работ, висят высокий уровень, значит, хорошие преподаватели и талантливые ученики. Bizning bolalarımızga respublikamızning көрнекле ressamlari bugün ustalık dersleri ko'rsatadilar. Hem indi bizning bolalarımız bik tilep qatnaşa bunday şaralarga. Bunday dersler bolalarımızga indi resim sanatının ahamiyetini onlarga hem indi tire-yönimizdagi motorluqni ko'ra bilirge öğrete. Мындай ustazlarning bilimleri bilen ortaklaşığı sanat mektebi muallimleri için de zor tecrübe mektebi. Şitten kelgen mana şunday hudojniklar alар яңа күзлек белән күреп балаларның эшләрен безнең укыткан балалар да инде алар яңаша күрәләр. Без аңлаткан бер төрле инде чит кеше икенче төрлечә күрсәтә. Simpoziumda ijat işlerin barlау, qarau hem fikir alışu günü de ötkerildi. Ressamlar aşık havada күргәзмә оештырдылар. Әлеге şarada rayon başlığı Albert Хужин da katnaştı. Ressamlarның işleri bilen tanıştı. Bizning birinchi atna hudojniklar rayonimizda ishladilar. Ular master-klasslar, bit motorni aytib, biz bolalar bilan ishladilar endi. Bu kartinalar endi bizga ko'p yillar endi motorlik bilan hislanib, o'zimizning tug'an yerimiz uchun, Müslim uchun g'ururlanib yasharga mumkinlik beradi. Shunga ko'ra u yoshlar uchun da bek aybat, ular uchun da. Chunki Müslim uchun bek motor, uning tarixi bek boy. Я нарисовала музейную витрину. Мы работали в музее. Музей прекрасный, Муслимовый. Я хотела показать это своеобразие, специфику данного места, потому что костюмы, сами интерьеры, они все-таки отличаются в разных местах. А этот муслимовский я хотела запечатлеть и оставить на память. 3 Mart günü etnoplanерга yumgaq yasalып район мәдәният йортында картиналар күргәзмәсен ачу тантанасы үткәрү планлаштырыла. Биредә ясалган әсәрләрен рәссамнар мөслимлеләргә бүләк итеп калдырачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.